todos. A primeira cuestión é rectificación polo pleno da urgencia da sesión. A urgencia é evidente. Si temos que votar a urgencia. Estamos todos de acordo en celebrar o pleno? Sí. Así, si levantéis las manos, mejor. Gracias, Iago. Muy amable. Vale. E asunto número 2, toma de razón do cesamento no cargo do membro da corporación de doña María Mon Geada. María, non sei se queres coller a palabra e dicir algo. Sí, leo. A ver, presento a miña dimisión irrevocable como conselleira para leo a carta de dimisión. ¿Y ves? Sí. ¿Tienes dudas? Sí. Presento a miña dimisión irrevocable como conselleira de Servicios Sociais, Educación e Xuventude, Deportes, Muller, Familia e Conciliación, así como a miña renuncia á acta de conselleira do Concello de Valadouro por discrepancias e diferencias á hora de chegar a un acordo co grupo político do BNG para formar goberno con o noso grupo PSDG-PSOE, así como non estar de acordo coas formas e os tempos demasiado precipitados de negociación de dito acordo. Igualmente, este pacto queda asinado pola miña parte para non entorpecer o funcionamento do Concello e poder aprobar uns presupostos que sei que son moi importantes á hora de poder traballar a prol dos veciños e veciñas do Valadouro. Pero decido non continuar por non estar conforme nin co reparto das delegacións aos concelleiros do BNG, nin co que a mí me parece un veto encuberto á miña compañeira de goberno, xa que se lle impide poder levar ninguna concellería, nin tenencia de alcaldía, nin formar parte da xunta do goberno local, co cal quedaría desplazado completamente do goberno. Aproveito tamén para agradecer a todas as persoas que confiaron en mí e as que me axudaron todos estes anos. Moi ben. É todo de razón, simplemente. O pleno non ten nada que añadir aquí. O asunto número 3 é o escrito de renuncia anticipada ao cargo do concelleiro don Manuel González Martínez, que era o siguiente da lista. Sí, presentou o devandito e aspirante á concellería don Manuel González Martínez e expone que, primeiro, que nas eleccións municipais está en castellano porque tiene que ser remitido a Xunta Electoral Central, que en las elecciones municipales celebradas en fecha 27 de mayo de 2019, el renunciante concluía formando parte de la siguiente lista: Partido Socialistas de Galicia, PSDG-PSOE. Número de concejales que obtuvo el partido, 4. Motivo de la renuncia anticipada: que habiéndose producido la renuncia de la concejala doña María Mon Geada y hallándose posicionada en la lista electoral en el 5º lugar, desea a través del presente escrito renunciar de forma anticipada a ocupar la vacante de la antedicha concejala, por lo cual solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 585 de 19 de junio de régimen electoral general, se tenga en cuenta mi renuncia anticipada al cargo de concejal del Ayuntamiento de Valadouro, Lugo, no procediéndose la petición de la oportuna credencial a la Junta Electoral Central. Este es el escrito, también se da conta o pleno. Correcto. E o asunto número 4. Sí, aunque sexa un pouco así, tuvo que ser deste xeito, é dicir, a urxencia viña condicionada pola renuncia da concelleira, entón os outros asuntos seguían a renuncia e agora o que toca é aprobar a acta da sesión anterior, que debería ser a primeira. Non sei por este primeiro, porque punto 4 é asunto número 6. En el... Por eso me despiste eu, non? Vale. Perdón, é o asunto número 4. O 4, sí. Da acta da sesión anterior. Recibiu unha copia, estamos todos de acordo, non? Sí? Sí. Que registro. Vale. Entón, a favor, perdón. Todos. Perfecto. Ben, entonces a partir de ahora, Regina, creo que o procedimento... No, quero decir unanimidade, pero de 10 votos a favor, porque María xa non conta. Sí, perdón. O procedimento era solicitar a acta... Remitir a toma de razón por parte do Pleno da renuncia da concelleira e, habendo procedido o seguinte, don Manuel González Martínez, a renunciar ao seu posto, a acceder ao posto, pedir a credencial da seguinte persona que o seguirá na lista do PSDG-PSOE.
no momento que se reciba a credencial, a mesma situación que a que se produxo ahora, Toma darlle posesión. Isto non quere dicir que o pleno non se poida desenvolver a continuación, é dicir, pode tomar posesión o concelleiro ou concelleira e continuar o pleno, pero xa se incorpora. Sí, Vale. correcto. Muy bien. Pues nada más. Muchas